Simana wakamerere Kadafi ara inyuma iyihe man reka dushaka umunyonzi wa mbere akaba mufate neza yo ewane hindukira ewane Street and we are 13 here. 3 kilometers 20 minutes I think. 20 minutes I think. Oh, we were here since morning, but Okay. Yeah. I think 20 minutes. 20 minutes. Oh. And if they go quick, 15 maybe. So where are you from? France. Saka muona ni modoka zifite tendereza ako isinyagwa. Ewane. Abangaba bakaba bari mwishanwa ry'amakwasteri n'amarushanwa ya kwasteri bakirimo aya magara agiye kuza mu mwanya komeye. Yo my people out there niko mu byukuri turi muri Tour du Rwanda Tour du Rwanda hano twarababwiye ngo nkabika idashoboka ikitari kwisi nicyo tutazoba naho ibiri kwisi byose nk'abagabo bijana tuzoyibazanira ku TV. Reka tumarike tunyure mu bantu turubwitabire bw'abantu sasa. Yo my people out there uyu munsi abagabo b'ijambo tubyukiye ku muhanda tuje muri Tour du Rwanda. Ejo bundi tuzana no muri Tour du Congo. Niyo gahunda ihari. None uyu munsi abaturage bitabiriye ari benshi tugiye gucishamo amaso turebe ukuntu bimeze. Muraza gukurikirana igikorwa cyose cya Tour du Rwanda. Ahanga turi mu karere ka Gatsibo, umurenge no wa Gatsibo. Ese hano bahita gute? Ngwino umbwire ukuntu bahita. Hano hitwa gute? Ngwino umbwire. Vayimbwire. Hitwa gute? Nyarukoni. Hitwa Nyarukoni. Niho utuye? Yego. Uyu munsi rero turi Nyarukoni. Nyarukoni tugiye gutembera mu baturage tubereka ukuntu bimeze inarukoni. Gahunda yose nuko nguko bimeze. Rero mukanya imodoka zigiye gutambuka n'amagare muraza ibintu byose nyine mushaka kureba uyu munsi murabikurikirana. Ndi kumwe n'umugabo w'ijambo. Ibwira abadukurikiye. Uyu munsi twimanutse. Twatumaze iminsi tudakora guys. Twizamukiye. Twatumaze iminsi tudakora. Twazamutse. Inarukoni. None twaje muri Tour du Rwanda. Murabibona ko imyiteguro igeze kure kabisa. Murabona ko abantu bakubise buzuye kabisa. Imihanda iruzuye abantu. Uyu muhanda wazigiye wa? Uzi ko uyu muhanda twari twarahishwe byinshi. Uyu muhanda kabisa. Ariko ndi kwibaza uko hari gare bizamukira kugera ruguru. Ariko reka nze nkubwira akantu. Hari umuntu wambwiye ngo hari igihe ngo igare ngo rigeze ahantu hazamuka. Ngo ushoboye kwirukanka ngo urariheka. Cyakoze. Ngo ushoboye kwirukanka urariheka ukabasiga mu kwiruka. Ahubwo gahunda abanyamagare baraza kuyaheka birukanka kugira ngo basiga abandi bari kunyonga. Ahantu man, ni igare rirazamuka wa. Ariko turabakurikira tugere ruguru hari. Reka tunyure mu baturage turebe ukuntu bimeze. Turebe uko baramutse. Urabona abantu benshi. Ako uziko none abantu ntibagiye guhinga. Ntibagiye mu tundi tuzi bajukiye ku muhanda n'abanyeshuri basibye. Ako na Tour du Rwanda. Ejo bundi tuzaba muri Tour du Goma. Tour du Goma niyo tuzajyamo. Reka rero dutambuke hano turebe ko abaturage bameze. Genda bacishamo kamera abantu barebe ukuntu bameze. Ewane ako kutagi bano nyinya ntabwo namenya kuvuga. Ntabwo amenya kuvuga. Uriga ndiga cyane.
wiga mu kangahe? Wa gatanu. Utagiye ku ishuri? Naje kureba Tour du Rwanda. Tour du Rwanda ni kangahe mu mwaka? Kangahe? Kabiri. Wa kabiri mu mwaka. Ni rimwe. None se usanzwe twegereye None narayireba. Utayatwawe n'umuntu wari umuheke. Aha, byo ntango nabimenye nabirebeye bicana. Iyo bavuze Tour du Rwanda wumva iki? Iyo bavuze ngo Tour du Rwanda wumva iki? Numva ko ari ibintu byiza bishimishije. Tour du Rwanda? Ni ibintu byiza bishimishije. We, wiga mu kangahe? Wiga mu kangahe? Mu wa gatanu. Utagiye ku ishuri? Nari naje kureba Tour du Rwanda. Tour du Rwanda ni iki? Ni ibintu bishimishije nyine byo mu Rwanda. Ni ibintu Bishimishije byo mu Rwanda. ibintu bishimishije byo mu Rwanda. Aramutse muze. Yego. None se ko wabyukiye hano waje kureba iki? Haje kureba isiganwa ry'amagare. Isiganwa ry'amagare. Bavyita Tour du Rwanda. Tour du Rwanda. Iba kangahe mu mwaka? Rimwe. Abandi bari batubwiye ngo biba kabiri. Ni rimwe. Iyo ubushize yatwawe nande? Ntago mwibuka. Ntago mwibuka. Wari waje kwirebera gusa. Ntago nari naje. Ntago wari waje. Nari naje ariko uyu munsi navuze ko kutagiye se gupagasa. Nabiretse nyine kugira ngo nze kureba. None nakunda igare kabisa. Utuye Kintu Kageyo. Kageyo. Gatsibo. Ni umurenge wa Kageyo. Mbese ntago igare riri. Ni uhana ntago ricaye. Niyo mpamvu wajana. Wajana neza hano amagare ari bunyure. Hano na Nyagahanga se ni hafi yiwa. Niho Nyagahanga niho hafi ariko aha niho hazamuka niho umuntu arebera neza. Kubera ko hari ahiryo hamanuka amagare anyuraho yiruka. Ahanga ni uri burebe neza. Kweri. Sawa. Ahazamuka nibwo abantu babikurikirana neza. Urumva kuko baba bari gusiganwa gake ntago birukanga cyane. Ni porampora. Ubundi uyu munsi abanyamagare baraza kuyavaho bayikorere birukanka n'amaguru. Ese biremewe? Ntago mbizi neza njye. Ntago bizi neza. Ntago mbizi neza. None waretse akazi uje kwirebera amagare. Nakaretse nza kureba amagare. Ako ni nkaho ukunda kunyonga nawe. Ubuse urabizi? Ndabikunda ndabizi cyane. Ugiyandikishije se? Oya. Ngiye imyaka yanjye ntibinyemerera ndi umusaza. Ntibyemera. Sawa urakoze? Ibukatinze hagati. Kameramani agera hino. Ahangaha duhuye n'umuntu wavuye Igicumbi aje kureba Tour du Rwanda. Murumva uburyo isiganwa ry'amagare rikunzwe muri aka karere. Nose witwa nde? Kandi waba amagare ntiyatangira. Witwa nde? Dusabimana. Emmanuel. Gerageza wongerwe. Witwa Dusabimana Emmanuel. Nose Dusabimana Emmanuel waba muzi? Kandi ari wowe. Urambwiye ko witwa Dusabimana Emmanuel none ntabwo umuzi. Uriga se? Wiga mu kangahe? Gatandatu. Secondaire. None se wiga ku kihe kigo? Gituza. 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 None se kutagiye ku ishuri uyu munsi? Uyu munsi naje kureba nanjye masiganwa yiga. None se iyo bavuze ngo Tour du Rwanda wumva iki? Tour du Rwanda wumva iki? Naje kureba naje kureba nanjye ntago nari nyazi. Nanjye naje kureba ngo numve uko nabi. Nyine ndi kukubaza iyo bavuze ngo Tour du Rwanda wumva iki? Ntago wabimenye. Wiga Gituza? Uzabansuriza abana ba Gituza. Uyu munsi rero ari show. Ndabona imodoka zitangiye gutambuka. Ibintu birakomeye. Mugabo w'ijambo ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye. Ariko nta mugabo.
Ahantu yabivugiye Gisenyi twarahageze. Uriya mugabo tuzamugarukaho ibintu birakomeye. Ubu ibintu ni nkaho bigiye. Ndebera wallahi ndebera. Ibintu bigiye gutangira kabisa ubu ngubu. Man uziko nyine abantu benshi baje bro. Abantu babaye benshi. Guys, bari abana buri igiti hejuru y'igare. Uko ni ugukunda igare gusa. Shira mu muhanda. Guys, ngi Amusteri, umuterankunga Amusteri. Umuterankunga Amusteri ndetse na polisi y'igihugu y'u Rwanda. Ubu tuvugana bageze hano i Nyarukoni. Uyu ni umuhanzi ariko. Ewan. None ntabwo twari tubizi. Iyi ni etape ya kabiri. Etape ya mbere ibera i Kigali. Etape ya kabiri kava Gicumbi Kayonza. Ubwo Kayonza i Kigali n'ubundi. Abarezi baba Ewan, ibintu birakomeye. Yo my people out there. Niko mu byukuri turi muri Tour du Rwanda. Tour du Rwanda. Hano twarababwiye ngo nkabika idashoboka. Ikitari kwisi nicyo tutazoba. Naho ibiri kwisi byose nk'abagabo b'ijana tuzoyibazanira ku TV. Reka tumaruke tumire mu bantu. Turi ubwitabire bw'abantu saza. Ubusaza bimeze bite? Umeze neza? Urishimye cyane se? Mama umeze neza? Okay. Salama bro. Biracyamose. Niki wavuga se kuri uyu munsi? Umunsi ni ibyishimo igare baryaje muri Gatsibo. Muri Gatsibo muri kumva mumeze neza cyane. Tumeze neza nyine. Niki washimira leta y'u Rwanda? Nikomeze ibikorwa remezo nk'uko bitugezaho. Niki bibagezaho. Urumva batazana no muhanda ntabwo ari kuhanyura. Mu yandi magambo urayishimiye. Ndayishima cyane. Sawa kabisa bro. Sawa. Meze bite se? Meze ndabona ufite contact. Iyo contact ni yiki? Motari. Wowe mu motari? Rahira. Wallahi. Reka umumotari w'intigamana. Uko ari we zajya ntegamana. Isongi ya Gatsibo. Kuri uyu munsi niki wavuga man? Uyu munsi ni neza. Twiteguye amagare nyine twese uko turi hano ni Tour du Rwanda twiteguye. Turayitegereje kabisa kandi leta y'u Rwanda nyine igomeze dushimishe mu mikino. Kabisa ibintu nk'ibi. Niki amagambo abiri wagenera leta y'u Rwanda? Ndayishimira nyine kuko yatuzaniye umuhanda Tour du Rwanda natwe tukajya tuyireba nk'abandi. Nta kindi nyine ni ukwishimira tu. Ntabwo ushimira ko yubatse no muhanda ukaba uri gutwara abantu neza. Ari neza nta mikuku. Oh my god, saban. Turi kumwe kabisa. Dukomeza tubereka ubwitabire bw'abantu. Iyo kamera uyitware neza soko abaturage bitabiriye murabona harimo abakuze harimo abana uko bigaragara leta y'u Rwanda irimo gutanga show muriro bite brother neza dore yakoroteshe haya aka kanya ngiye guhita mba umunyamakuru neza umukino w'amagare ngiye ya moto iba yigendera nk'indege ngiyo abaturage muri hehe bo mu cyapa ngiyo yakoroteshe ngiye ya moto ya mugobusha mu byukuri ngiye kogeza mu kinyabjura ibintu birakomeye. Oh my god ibintu birakomeye. Moto ya mbere ngiyo polisi y'u Rwanda iratambutse. Dore visit Rwanda Poza beti watumwe n'abahanzi. Poza beti wabona niyoroshye habe namba Poza beti ku isonga
ejo nzabetinga biva momo ejo biva momo Kadafi bani Kadafi aragutsa mureze Mari tugiye gufata Kadafi bro dore imodoka yahagaze modoka ya Zimana wakamerere Kadafi ara inyuma iyihe man yo my people ibintu birakomeye hano ewane Lokesha kuba ari umuntu yo ibintu birakomeye ibintu birakomeye nuvuga ngo inyange ifite n'amazi izi modoka zose ubu ni gute cyangwa ni tu wijanga BRD umuterankunga yo my people Tour du Rwanda zaryoshye bro zaryoshye ibintu zaryoshye man Bushire na flyers banners z'ubwoko bwose bigizwe ibintu zaryoshye Kibonga raducitse man yo Todo twaduke mu muhanda yo wow aho Tadea no ibintu byakomeye nimba ari ibintu mbonye hano hasi ibintu byagize mali tolite abantu tubazi ngo Roki batubwiye ngo imodoka nziza turi bubone Roki ko batubwiye ngo imodoka nziza Roki batubwiye ngo imodoka nziza turi bubone ngo turayimubonamo iyi modoka irahagaze ariko iyi ni abagenzi ni ako korapitore twumva twomukurikira waka Jihad danago mumubonye street and we are 13 here. 3 kilometers? 20 minutes I think. 20 minutes? I think. Oh, we were here since morning, but... Okay. Yeah. I think 20 minutes. 20 minutes? Oh. And if they go quick, 15 maybe. So where are you from? France. France? Yes. Oh, do you speak French? Yes. Parlez français? No. We are trying to speak French here, but not really much. So I have my own YouTube channel, and I was here looking for Tour du Rwanda, and I'm very happy to meet you. Very happy. And well dressed for Thank sure. you. Okay, I will stay here all the day. We'll stay here. So
how is France right now? How is France? Right now? Yeah. It's cold. It's cold? Yeah, 0 degrees. 0 degree? Yeah. Oh, in America it's almost negative 21. Yes. Yeah. 21. So we are from Nyabiheke refugee camp. Okay. We are from Congo. Congo, okay. We are refugees from Congo, and I think they are almost coming. I don't know. There is a lot of scars who are coming, but Okay. I think we have to wait 15 minutes. 15 minutes. Oh. So how is Rwanda? How did you get Rwanda? Like people there. It's my first time in Rwanda. First time in Rwanda. First time in Africa. Oh. Yeah. Wow. First time in Rwanda. It's very beautiful. Very beautiful. Rwanda is very clear. They are coming. Yeah, maybe. I will go with my colleagues because we have to leave. But Okay. Thank you. For your interview. Uruzungu zanyana. Gatyange na Nyagatare. Right now, this is Motorcade, Wagwan. Reka. They are coming. Come. Oh yeah. Tuze kuzakana nabo. Okay, twagiye. Uba we. Twagiye. So murabona ko views ntaho zidashakirwa no kuma kwirukanka kabagabo b'ijambo. Uyu mucamo turimo ntiworoshe. Urabona ko nta modoka iri kumanuka nibizamuka gusa. Nanya ni mwirushanwa ryo kwiruka. Reka duhere neza muri uyu mucamo w'inarukoni. Tujye mu mucamo w'inarukoni. Katinga. Hano turi kumwe n'abaterankunga batandukanye. Nizo modoka muri gukomeza kubona. Amstel sino yamamaza kuko ntago ngenza mfata kinywaje. Tour du Rwanda. Izi modoka mubona ni modoka zifite tendereza akwizinyagwa. Ewane. Abangaba bakaba bari mu ishanwa ry'amakwasteri n'amarushanwa ya kwasteri bakirimo aya magare agiye kuza mu mwanya. Mugabo weja urabona umwanya w'amagare biriwe bimeze gute? Mu mwanya w'amagare ndaza kuvuga nshinzi ivi kandi ivi ndibushinze no gusenga ngo etape itwarwe n'umunyarwanda. Iratwarwa n'umunyarwanda. Umuzungu aradusura dutware etape gute? Kibiba umunyarwanda arayambaye arya bahita ngo mayo jaune. Mayo jaune. Beba nk'abazungu baba basinziriye mu mamodoka ukuyoja mu muhanda akanyora. Ariko bro, u Rwanda ni rwiza man.
umaze kubona abazungu bangaye kuvagira reka kubwira iki kintu reka nkivuye gishinzeho agati indukiza kamera indebe ni gute uvuga ngo u Rwanda ngo nta mutekano urimo ni gute wowe urinde ukuvuga ngo u Rwanda nta mutekano urimo ntimurebe abantu bose bajukiye ku mihanda nta uri guhungabana nta bahungabanyije uhagaze mu mwanya we turi mu misozi myiza imeze neza ni gute uvuga ngo u Rwanda nta mutekano urimo ahubwo bagutambika wese mu mutwe wiwe harimo intambara mu mutwe horure ni horure yibereye mu mutwe se gufata ariko focusing gucya hepfo basa giye gufocusing ino hepfo shaka uburyo wambuka ufatira ari ambuka fast nyaruka man nyaruka ufatira ari Uyu ambuka man iyi motokedi rero murebe konvoyi ijerekeje abari mu isiganwa iyi ni konvoyi mbonye MC Tino dore cyayemi nibwo kikiza yo my people out there kubera ko bari buce muri umuhanda uyu ngo turimo turabafatira aha zamuka aha gutya izo footage yarani iri kumera neza izuba gariri kuza gutya we muri iyi modoka bisa nko kubanza tureba hamwe mufite amagare mwazagiye mucyandikisha namwe mukajya muri Tour du Rwanda mwazagiye muri Tour du Rwanda murabona mudashoboye Fozabet umuterankunga mukuru wo mu irushanwa ry'amagare 2025 umukinnyi wa mbere akaba arahasesekaye Fozabet wagwa meza bitese ni sawa se man nge ndabafana byataha Amsteri aba nabasinzi nabazungu babasinzi gusa reka dufatire hano umunyonzi wa mbere akaba agiye kwasesekara reka turebe niba ari umunyarwanda cyangwa se ari umushitsi waje kudusura murabona ko polisi y'u Rwanda igenda bagezaho cya gikorwa cyagera amahoro gutwara imodoka utasinze gutwara wigengesereye ukurikiza amategeko yo mu muhanda reka turebe Visit Rwanda umunyonzi wa mbere
akaba mufate neza yo 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 n'umunyarwanda urabona umukinnyi wa mbere yarushije abandi iminota myinshi, urabona ko nta wundi munyonzi urahinguka, aracyari uwa mbere imbere y'abandi bose. Imbere y'abandi bose urari umunyarwanda mani, umunyarwanda akaba ari we wa mbere ugeze ahangaha, aracyari imbere y'abandi bose. Ewane 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 uwa kabiri reka turebe ngo ninde. Ahangaha ku Bagabo b'Ijambo TV tugiye kubereka uwa kabiri uwo ari we. Twegere imbere turebe. Ewane uwa kabiri ni umunyarwanda nawe. Esprit ewane urabona ko urabona ko n'uwa kabiri ari umunyarwanda kweri. Kameramani urabona ko uwa mbere ari umunyarwanda, abanyarwanda barariye kandi bashoboye icyitwa umukino w'irushanwa ry'amagare. Ni ibintu byiza kandi baba baritoje cyane. Uyu munsi rero reka turebe abana aho bagereye. Reka turebe, urabona ewane foto urabona ko Tour du Rwanda abandi bageze. Reka turebe, urabona ko umukinnyi wa mbere uri imbere urusha abandi bose ni umunyarwanda. Urabona ko abanyarwanda bari strong cyane, basobanukiwe umukino wagwana. Twebwe twibereye imbere cyane. Ahangaha turi akaba ari mu karere ka Gatsibo, umurenge ni uwa Gatsibo nk'ibisanzwe, tukaba turi ahantu hitwa Inarukoni. Dore egera imbere kameramani, egera imbere. Esprit ewana basigaye bro. Urabona ko abanyarwanda barakomeje gukataza, abanyarwanda ntako batagize. Ewane urabona ko
umunyarwanda aracyari uwa mbere. Uyu munsi hindukiza kamera, hinduka. Urabona ko uva we cameraman uva simbuka. Sankuyiryamisha ewane hindukira twiruke ewane fati izi cortege rero. Urabona ko umunyarwanda yabandikiriye kure na kure, ubu ngubu ni nk'ageze Nyagatare. Cortege yerekeje kazi k'uyu munsi ntabwo kari koroshe. Murabibona abantu babaherekeje Tour du Rwanda kuri uyu munsi. Ibyo uvuga urabizi se biragenda gute? Tour du Rwanda. Iriya ritiko niyo ya nyuma. Siganwa y'amagare. Iri ni ryo siganwa rya mbere. N'uyu munsi rero tugeze ku musozo. Urabona iyi ni ritiko isanzwe itwara abagenzi. Imihanda yari yafunzwe, ubu none aha bibaye bisubiye mu buryo buzima. Aba ni abagenzi basanzwe. So gahunda zose zisubiye mu buryo. Reka
murabona ko abantu bari bishimye cyane cyane, urabona nibwo basubiye mu mirimo yabo, bongeye kandi kuba irya mbere tuvugana riri Nyagatare, uriya muhungu buryo mubona igare rya mbere ryaduciyeho ni Inyarwanda ari Nyagatare tu, murakomeza mubikurikirane kuko nta hantu hatambitse mana. Urabona nuko byari bimeze. Ejo niyo ari aba wa mbere uriya rero yazayitwara. Ejo niyo ari wabaye Umunyarwanda niwe ubaye wa mbere, abaye wa mbere hano Nakamuco yari yaki sha yari yagiye. Icyakora yabasizemo iminota 3 hano mu musozi. Abasize rero abasize cyane. Yeah. urabona ko ibintu byari byavuye mu murongo, none ubu nyine bisubiye mu wundi murongo. Tukaba tuzinze ibikapu byacu turatashe, akazi karasoje nuko tugiye. none abantu cyo twababwira mugende ubu nyine live uko turatera twageze neza ku bagabo b'ijambo turi uko turi turahageze. murebe byiza none byabaye none byaranze uyu munsi. Warebye irushanwa ry'amagare? Narebye. Wabibonye gute? Nabonye ari ryiza riteguye neza. Witwa nde? Nitwa Sam. Utuye Nyarukone hano Gatsibo. Gatsibo. Wabonye uwatambutse ari uwa mbere wamenye uwo ari we? Ni umunyarwanda. N'umunyarwanda. Nicyo wabwira abanyarwanda muri rusange? Abanyarwanda icyo nabwira nuko irushanwa riteguye neza kandi mu gihugu cyiza gifite umutekano. Gifite umutekano. Abantu bavuga ko u Rwanda nta mutekano urimo, n'icyo wababwira? Aya umutekano ni mwiza. Ibyo ngibyo nabashaka kugisenya. Nabashaka kugisenya bazaze birebere ibyiza bitatse u Rwanda. Bazaze birebere. Yego. Muze muraho neza? Meze mutese? Witwa nde? Witwa Gatsinzi. Witwa Gatsinzi Simone. Witwa Gasita? Gatsinzi Simone. Gatsinzi. Oh, Simone wabaye hano mu irushanwa ry'amagare wawe? Nabibonye. Wari kurikiranye? Nari kurikiranye cyane. Wabonye uwa mbere watambutse yari nde? Umunyarwanda. Umunyarwanda. Muri make nicyo wabwira abanyarwanda muri rusange? Nabwo igihugu cyacu kirimo gutera imbere. Kirimo gutera imbere. Urabona ko irushanwa ry'amagare ari ibintu basobanukiwe neza. Byarangiye rwose nabibonye. Kandi ubu nawe wabona wajya mu irushanwa ry'amagare? Reka da nubwo sabe ko nanyonga. Wanyonga. Utuye hano Manisha. Wari waje kureba irushanwa ry'amagare? Naribonye pe. Kabisa. Nicyo wabwira leta y'u Rwanda muri make? Leta y'u Rwanda rero niko igihugu cyacu kirimo gutera imbere, abanyarwanda bacu turimo turajya imbere. Koko ibi byose tubona abantu bari hano bari baje kureba igihugu cyacu ukuntu cyateye imbere, kuko ibi byose ni ibintu bigenda bituzamo kandi bigateza igihugu u Rwanda rwacu. Iyo bavuze Tour du Rwanda wumva iki? Numva igihugu cyacu ko kirimo kineza ndani. Yego. Urakoze cyane. Sawa murakoze. Tunyure guca amana.